I ljudi, dobrodošli u novi video posle jedno 4 meseca. Snimat ćemo tier listu najvećih provala sa Balkana ili ti legendarne videe sa Balkana, kako god. Pa ajde krenemo. Normalno, operem zube i to sve, ali mi ostane tu ili bakcila, preko noći, hrče. I onda uzmem travaricu, trenem. Jedno 5 travarica više. I onda kad osjetim još da se u želucu, pljunu tu i da stoji još oni životinja što preko noći uniđu. Ali životinja je. Da je. uzmem jednu smokvu, pa prvo smokvu da se oni svi saberu na tu smokvu. Ti bakcili tamo, te životinjice. I onda pokrenem drugu travaricu, poništim i nema ni jedne više. Iskreno, dobar tips ako mene pitate. Dobar tips, ali šta znam, mislim, dobar mi ovaj video, jeli, pošto lik izgleda kod uzima 10 travarica, jeli, svako jutro, ali B tier, ajde, ima boljih stvari od ovoga, ali dobar je. Dobar dan, može kratko pitanje? Naprimjer ovo. Kako biste rešili problem pasa lutalica? Da se pokupe, da se oderu, Kinezi da prerade kožu i da se smirimo, da se otkačimo od njih. A zar nije to malo surovo? Nije surovo, oni neka ih deru fino, nežno. Neki udare opijom, prijatno. Realno, ovo je dobar tip. Sad, Leviatan će reći je nije, ali koga boli kurac. Čovjek ima dobro mišljenje, ako nema vozila, to treba šta, tamo neki Profit Stonks, Srbija Stonks. Realno A-tier zaslužuje, ovo je stvarno dobar tip i legendaran video, mislim da svi znaju. Koliko Banja Luka ima stanovnika? Pa ne znam sad, tačno. Oko možda milijard, ne znam. A da, Banja Luka ima kod cijela Kina, mislim. Oko 1.000 stanovnika, tako nešto. Ovaj video iskreno nije nešto posebno. Mislim da smiješno je kad kažete Banja Luka ima milijardu stanovnika, ali kao C tier, nešto između, ajde. Ne znam stvarno šta ovaj lik pio, ali ovaj nivo je iskreno teško dostići. Omera bloga i šta? To postoji. Ok, znači, this makes sense. Nikad ne bih otišao, ali uvijek bih se vratio. Ok. Dobro. Ovo mislim, ovo zaslužuje S-tier, iskreno, ovaj lik. Jednostavno bogovski govor. Znači, ovo je bogovski govor koji sam ja čuo. Jest da nema smisla govor, ali je bogovski. Možemo pogledati na našem sajtu puzzlegroup.org ili putem YouTube kanala ili na fan stranici. Ovakve mlade dobro ne primamo baš toliko, eto i to se dešava u Novom. To je veliki minus, samo ovakve trebate primiti. To su ljudi koje trebate primate. Ovaj čovjek, ne znam. Treba ovdje stoji Bog tier i on bi tu išao, zato što je ovo Bog move, bukvalno. Taj pokret rukama, to trčanje, taj zvuk. Jednostavno Bog. Sadu. Dobro, ti casual studio raspadnjenje. Catshot. Ništa. Ok, a šta znam, ovo nije nešto posebno, mislim da, je za studio raspao, ali kao D tier, ajde. I D tier je samo zato što je pao na glavu, pa je malo smiješno. Mislim ovako kao šta, raspaljena studija, ništa posebno, ok, ova faca. Preko 80 mlekara u Italiji za... Čekaj, šta? Preko 80 mlekara u Italiji, but what? What do you mean? Ništa. Preko 80 mlekara u Italiji za... Ok, ovo mi je nerazumljivo.
Ne znam, ne razumijem. Možda zato što kao smeh i onda kao vraćanje profesionalnost, but I don't know. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve. Ok, A vi kako ovo je ste? dobar Kako odgovor ste? na pitanje. Šta radite? Če da izađem na televizor, a? Kada? Majki mi. Pa dobro. Ne znam, između B i A. Realno... A tier, ajde. Ipak taj odgovor na pitanje, ono... Ne znam, volim takve nepovezane odgovore na pitanje, to mi je jednostavno onako dobro. Evo, ovo bi bio ja kao Vojka, onako samo bi umirao, ne bi ništa mogu da kažem. Samo još kad bi znao na šta umire, to je bilo sjajno. Okej. Ne znam, oko ovoga sam neutralan, ne znam kontekst toga. Ne znam zašto umire od smeha, to je. Evo, ovako trener treba da bude. Znači, bez ovakve motivacije trenera nema kluba. Još taj call tu napred, znači ne znam, S, mora u S. Takva reakcija zaslužuje S, jednostavno. Sad pure što ću kontam dosta videa staviti u S, ali šta da radim, jednostavno su dobri. Ja znaš ti s tim raditi? Ajde da vam pokažem. Evo, ovo je tutorial ljudi kako se koristi. Zahteva malo više fizičke snage, ali dobro. Bravo. Dobro, pregrijat će se, čuješ? Će se pregrijati. I ovo je isto jako dobar video, ali... Ne mogu i njega baš da stavim u S, ali ajde stavit ću ga u A. Zato što ipak je kao... Kad vidim kako li koristi tu mašinu. Dobro, pregrijat će se, čuješ? Šta da se otvara? Da se snovi ostvaruju. Apsolutno. Volim. Volim. Pa nisam sanjala, nego volim rad toga što volim sve što je novo i što je dobro. Znači, snovi su novi, okej? Snovi su novi. Snovi su dobri. Ili da se snovi ostvaruju. Kada sanjate nešto, vjerujete da će se to ostvariti. A pa volim, kako da ne. Kako da ne, volim. Da li prati? Okej. Recimo, stavio bi ga ovdje između, šta znam. Ajde ovdje, u B tier. Sa travaricom. Pratite Evropsko prvenstvo u fudbalu? Da. Šta mislite, ko će pobijediti? Ja mislim da će Hrvatska opet. A ti? Ja mislim da će Bosna. Ali Bosna se nije kvalifikovala. Hrvatska. Da. Lik prati, a ne znam i ko je kvalifikovan. Uopšte ovo prvenstvo? Pratim svaku noć. Svaku noć pratim i malo pomezetim i tako pomezetim malo rakije. Da, malo rakije, litra rakije, pa onda ni ne zna više ko je u prvenstvu, vidi se. Malo mesa, janjetine, prasetine i tako, razumijete? Neš ništa pomoći od toga posle litre rakije. Ko je tvoj favorit za pobjedu? Ne znam to. Ne znam to. A dobar je lik, zaslužuje A tier, zaslužuje definitivno. Nema logike da bude smak svijeta. Shvataš? Trebalo bi meteor da neki udari u zemlju, ili primjer dajem. Da Koreja izvrši probu, i to ona sjeverna Koreja, da izvrši probu ko što izvršava non stop, pa da pukne napola zemlja. Jer Koreja da pukne napola zemlja? Ovo je probleme. Sa onim probama i tako te stvari. Mislim, nema drugačije. Znači, Koreja će sa atomskom bombom raspustiti zemlju na 2 dela. Okej. Ali ne znam, ovaj video mi nije nešto iskreno. Mislim da, odvala je dobra, ali D tier, ipak ne znam, nije mi nešto jednostavno video. Mislim, jedino to što je rekao da će Koreja, jeli, da rastavi zemlju na pola, ali kao...
Ali ovo je video Ja se zato. izvinjavam, ali baš imate Pa ja ovako ne vidim interesantan razloga za nastup. bilo kakav smijeh. Ne, zaboravite Smijete se skroz. meni kao Ne, pojavi. ne. Vi ste Nego imali na početku stomatologu. aluziju na moj fizički Ne, izgled. nego stomatologu. Mislite da ovaj biljeg da je to Ne, nešto stomatologu strašno? zato što to I što ova on- gospođa Crawford ima biljeg ovdje pa se niko ne smije. Ne. Pa nemate razloga da mi se smijete. Ne, ja sam zapomenula. Vidite, Nemojte ako mi ste se zvali, smijete. ne interesujem gospođa Anderson. Samo da vam kažem jednu stvar. Ako ste me zvali u goste, želim da budem ispoštovan. Naravno, hoćete mi samo reći za Želim Pamelu? želim da se prema meni odnosite kao prema svakom drugom gostu. Ja ne vidim da sam ja nekakvo čudovište ovdje. Ja se stomatologu smijem, zato što to Kako je sam? Vi ga nedopustivo. i ne znate, to je mrtav čovjek. A Jebem. Rip vaza. Neću da trpim ovo! Evo, dragi gledalci, šta je ostalo od mog gosta. Ja zaista... Čovjek dođe, razlupa vazu i ode. Jednostavno, estira. Znači, nema šta. Dođe, razbi vazu, ode. Odradio posao. Nastavljamo dalje, znate da se i ove srijede u okviru takmičenja za najbolji rock band u Beer and Buy klubu u okviru restorana Jadran takmiče neafirmisani bendovi u Crnoj Gori. Jedan od njih sa nama je ovoga jutra u studiju, band Žilet, tu su članovi benda. Žilet, Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. What the fuck je that outfit, though? What? Dakle, predstavite nam se da krenemo od vas. Ja sam Dexter. Ja sam Stacy Fix. Ja sam Filip Čirović, a i nadimak mi je Poručnik Čile. A dakle, svi imate tako umjetnička imena na sceni, jel tako? Mi smo budale. A ti imaš baš lijepe usne, to moram ti kažem. Dobro. To je, dođe u emisiju, krene da hituje voditeljko, idemo. Da se malo Plus hvala, points. da se uozbiljimo. Koliko dugo postojite već kao band? Pa nastali smo prije nekih 40 godina. 40 godina, konta imaju 30, ono. Sad je otprilike... Ili su nastavili band onako od 45 godina. očeva, nemam pojma. Dobro, a ovako, sad kad bi pričali ozbiljnije, koliko dugo postojite? Ja stvarno ne znam da računam. Onako porodični band. 5-6 brojeva i skoro sva slova. Skoro sva slova. Što ćemo od vas čuti večeras? Svirat ćemo od Kolinde Hitarović Grabar Dovedite mi Šešelja. Onda ćemo svirati himnu Hrvatske, pa himnu Crne Gore, pa himnu Turske, pa himnu Rusije, 5-6 himana. Rockeri smo ravu. Rockeri smo ravu. Rockeri smo ravu, idemo. 5-6 himena. Dobro, vi nam dolazite iz Podgorice. I svi pjevaju s nama. I onda nas čupaju za kos. Čupaju na zakos. Zakos. Skubu na zakos. Dobro, da, to su vjerovatno uobičajene reakcije kada takav stil muzike u pitanju. Ovaj video zapravo nisam vidio. Sektaše, drogaše, to. Kakva su očekivanja od ovog takmičenja? Očekujemo, ako osvojimo još 50.000 eura, da uzmemo i da kupimo stan u Budvu i zvaćemo to da kaže uopće budemo pravi. Dobro. Idemo another hit. Čudna pojava, definitivno. Ali nije ništa upečatljivo. Ali je definitivno čudna pojava. I mislim da zaslužuje makar B tier. Kusura se dogovaraju. Ovaj lik je definitivno... Kaže, a jedan uzeo spomen ploču. Kaže, što će ti to? Jebi ga, to su moji dokumenti. Taj smeh jednostavno, samo zbog tog smeha i da je stir bukvalno. Ne znam, odgledao sam bukvalno sve moguće vice od tog lika, mislim, uopšte nije fora u tom vicu, nego jednostavno taj smeh, znači taj that damn smile, to je bukvalno ono kao... S-tier, bukvalno, za taj smeh mora da ide S-tier, sve ispod S-tiera bi bilo neprihvatljivo, jednostavno. Kako vam se sviđa novogodišnja rasvjeta u gradu? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor, jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Ovo mi je, na primjer, jako neshvatljivo, ja ne znam šta je ovaj lik radio, šta je uzimao, ali... Zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokaku, na engleskom Didon Street, Mađaru Žakuca. Kratke su kirdi, a naravno kako... Taj engleski, znači, ja ne znam, da li sam čuo ikada govori engleski. Mislim, neke stvari se razumu, neke stvari kao da priča na uzbekistanskom jeziku, nema pojma ni ja šta.
I'm not here. But about good dogs, very good dogs. Ta pojava samo što on radi. Ti pokreti. Mind about dogs. Here's the Ovo zvuči onako jako britanski, vukom kod je Britanac. good friend. I'm only a crazy drummer and over. Thank you. That face, do. Ovo je Kuni Grutin, ono kad pravi facu. Check, what the fuck was that? What the fuck was that sound? Okay. I that is it. Da je dobar video, dobar je. Mislim, ta jedna, znači prvo pojava njegova, drugo taj engleski, znači, ne znam. Goj engleski nisam čuo. I još ono na kraju taj zvuk. Ne mogu u S-tier, već imam 5 ljudi u S-tieru. Ne može baš sve da bude S-tier. A-tier, definitivno, da, u A-tier. I eto, to je neka tier lista. To je tier lista legendarnih videa ili najveći provala sa Balkana, kako god hoćete. Biće još tier lista uskoro, ne znam kojih, treba mi ideja, može nešto drugo kao ideja, pišite u komentarima, ne znam šta hoćete. Bukvalno od videa, zato što nemam više toliko kreativnih ideja kao ranija, I need help, ok? Zapravite social media I doviđenja.